Yesus. Kaya sanong suabon, madati di sanan, kanaw misi sa takapod isuang samayang. Kinarahingan isuang kanya sorga kung sikaw tu kano kaguyahad pagyampay maya dot kebaktian suabon na bay no? Om nagi karait nagi dot ay waya tay ko buruon isuang dot panatalayanan. Kung sikaw tu anu-anu hag ginawa dot pagirot om nagi asiriba gisambot nuno na pay embulayan isuang gat panambarasan iti nga pasilid isa kago pangiwaguhan om otorimo dahay miyampay dot ginawo di patilombusot minsamok om bumikat kumadya. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kinsan po mo buras ko sa nong kaswapon kumadati din sanan hari Jumaat ti Dibay no hari persiapan puji Tuhan tu korikot ta kanakagudot ay tadaw sabat nga kupadadi napasan ka daw ti minggu di bay no mu ta kanu pati abagalan at timpo okay bay na po nga alumis pakasari panambarasan dot iswang got panatalayanan puji Tuhan tu nakapagyampay ta kanad ay iswang panambarasan dite no hopodomualu hari bulan hopodomualu tadaw tulan pataluh dot bayno inapohit kanihab nga nakarait takod milon na dati borasan dot iso kalomokan dati asaru tako dot kapamaguno dot ibahagyan da kinarahingan megal ka persapuluhan montok dot nuno na pay paindalanan dati isuang kaposien sendiri isuang gat keluarga tanganak bahkan na mungkin dot hilod isuang piad keperluan om nagi kegunaan da gereja. Okay. Kaswabon na bay no? Megalit ni ba iti pelajaran dati bay no ay mahadad alumi sila piramutan. Oso nang ngalain diti no. Jadi alalay din no kasuang. Nontok panasakit 3 sarangkay di kanihab. Kosodok. Tulo na pa panambarasan dat numan ko pasurata dot kaswabon na bay no nga nakapamatos. Teko nakajanji toko haroho batos dati harohot iboras dati dot nakapiakun maniki da patulun di papainsamok da kapasian daw montok dot tinimungan da jemaat teko kamon dati sidang nga papaintalang dan nuno na pahit paindalanon iso kadaw hot batos di olidang mentokot buruon isuang da sidang nagi papagulo dat ay kepentingan da sidang lebih kemantad dat pemagunan da suai kepentingan da pemagunan yala na padi nga manuh dat asili da nuno na po mentok kinarahingan isuang gat ay pelayanan rohani aparagat aparu
Om kasap pilod ay tumimbaba dot buru-buruon isuang dot buruon da kinarahingan. Kinarahingan lumansan montokot insana na tulun kano dot papaindalan dit pinatumboyo kumadaw may dah da itinapunga isoot igitan dati sebagai insanan dati pananud da kinarahingan. Ori tanto ko gyadi lo kamoyon dot sidang ilo bogi. Nunu gyati sidang. Nunu sidang. Tumanu dapat organisasi dati sebagai denominasi Seventh Adventist nga inapahit bobosat agaya hot pawo teko agaya kuasa nga iti sidang. Iya dihi naratian toko. Iti napot gereja teko iti misyon nga nonsoy kasalimpunan guas na pakapiyo nga keluarga. Jadi haro isa keluarga iri na padi nga guas. Tinimungan di karuaraga jadi keluarga dusun. Tinimungan da karuaraga Edson Salumin, karuaraga Mary Losod, karuaraga Jukini iyo, tinimungan idi minamonsed iri nanday kamandatid kelompok kecil. Teka cabang. Cabang. Ina pa'y cabang nga pira-pirad mantadi tinimungan dit karuaraga. Jadi mantadi diran teka rapang cabang sekolah sabat. Ay inapandahit kinagumuo inda ditulun dahirid rapang at sabat sikul. Sampaganakan. Sampaganakan. Inapandahit tinimungan di paganakan idi nga iri nanday kamoyan dati dat ay cabang sekolah sabat. Ginumuan dit tulun-tulun dahirid cabang sekolah sabat kasuang nanda di kamundat company nga ako idi kasarom pirahat tulun dat raitan dati kamunda company. Kajarangan ni matitit ay company. Asaru na pod orang dati nga hingga ko sumbayang cabang sekolah sabat. Alam bato kay orang hingga ko sumbayang company. Hila company. Kan na po kacabangom ay agulampatan na dati gereja. Jadi haron ni bangunan gereja akon po ka status gereja induk gereja nga hali pia company nga company na pamura ay akon ni ka company nga gereja na pamungaran dati. Katalibila ka mo na company haro hi prosesot ay makiano toko kumadmisyon dot ina pa status company nga osili da status gereja. Nakuramari to iya digi. Saya ilan na panda tinimungan da gereja. Gumugya gereja takot ti bagi. Mantad da gereja da wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3. Ina panday tinimungan idi nga iri nanday memonsoy hara di misyon dati. Jadi hinggoh to kono pot timpu bayno pensanan to kono pot tinga ay ikamoyon da tinan dot SDA mission Sabah. Hino ko piasadu hino ko panangid kasilahan da tadaw iyahay ti kotonobon. Insanan to kono pot tinga ihati no hit minisiso gisombot iti napot SDA mission Sabah nga
nakoing kakat. Amin. Puji Tuhan, ge. Inu padadi hikorohian dati nga manuh toko dot kikoruhangitit mission. Om mantad do padi korongowo kuno pati komonde SDE 2 mission no toritan gisamboden dad mumbala dimulai tuan nga podi nakaharoh ko piyo. Jadi manto ko noon wad ay sukungan igitan takad isong sambayang sakir na pakorohian na kinorohingan katilang bosi. Okay? Tumano da padi nororongaw ko itinapot keanggotaan datid mencapai 30.000 idambakan na po talo na misyon. Tinpo dati kakalpod iso. Okay? Okay. Nga isuang da gereja kadaw iri no mati iya dihi kadaw hitukad pikira-kira iya di. Itinapagya iso keluarga tinga ay osilih teko okito datid serad haroti kamoyendot mikaruhang. Sekiranya poso sangulo na ko bujang, ay kamuan na keluarga. Keluarga Melbourne. Sera na paritan dat keluarga Melbourne. Ka nga bujang isiyo nga inapohit katutukan di keluarga di nga imalahing imagya puta-puta pusad di siyo. Ay siya mila sangulon dat paimbilang kamoyan na keluarga Melbourne. Suway pun dat sera dat ay kasawo hisiyo. Haron nanda sawo siyo nga milot ako na kamandat keluarga Melbourne. Tu haron na di sawo. Okay? Sekira kasawo nga itiadit nugaridi ay kumikum patulun ragu-ragu patulun na mamarait puan ataupun puan sekira tando lagi sekira ay sa patanak gisyo ino pohit kaduyaan na mamarait nga haro po pikandai-kandai komon nagi puan iya di kapurimanan bo nga puan na budagian dari tapat kapiyo bo. Okay? Jadi iti tinimungan dat ay suang walay teko keluarga siyo susuai di karangan da suang walay iti keluarga sayra na pondad atimong iti keluarga nga iri nandit megal dite no oray tandatid asilit iso o gereja. Sa gereja. Hiri na paggereja di nga haro nagi kadawhit kaisisan dati. Okay. Hiri nandad oray tanandad ti lembaga gereja. Tuhot na padi nga hingga di tagaya kuasa dat lembaga gereja ko sidang. Okay. Haro mo ti timpu-timpu dat iati na po hi pensuang nga hiri lembaga gereja nga harohit no kadidan ng giris kaiguan hari kahandasan datid pensuang to kadhiri lembaga gereja iti adit agayo na kuasa dahiri gereja nga tapot ko piyom inapait agayo kuasa nga sidang anggota jemaat pensanan. Iti na po lembaga gereja nga milonod papasurong hara na po kaputusan da agat ti kaapangkal nga inapohit lembaga gereja nga ay say kuasa milonod papacadang papasurong papailod paingka ina po magano kaputusan nga lembaga gereja. Jadi irinod oporlu da harohit bacaan kali pertama, kedua, sekira dahara perpindahan. Tu ina po mundali hidi nga oidu mantada hiri sidang. Jadi ina po dihi memutus nga mananda di lembaga gereja pacadango dahil sidang inday sidangot memutus dat akunan dila kaamo.
Paingka nagi kadaud isuangget kepengiduan dengaran. Nga iti lembaga gereja ay sa kuasa. O, nakondalih di hugamasyohom. Iduon ta kanangaran di silo ka. Iduon na diri lembaga gereja. Ay o boleh. Ay sa kuasa di lembaga gereja. O iya tinapohom mandati pacadango dahil sidang. Paumumo isidang magano keputusan. Paingka nagi kadaud isuangget megal ka pendisiplinan. Bincangan hiri lembaga gereja ay mi lembaga no keputusan. Kon ko ami la aabuli. Pacadango dahil sidang ano persetujuan. Jadi iati sebagai ahli lembaga gereja kada nadharohit miagal ko mogondoset pensuang dahiri. Tu insanan to kano pentinga anggota sidang. Ia hirikod lembaga gereja tay ko okon iati no nga sidang Tuhan. Sekira komandate hara kuasa berkuasa, hara kuasa dahiri. Paingka nagid menerima di anggota sumuang hari kuasa. Papatam hari kuasa. Nga iya di aramay karangahan da kamun da papatam. Jadi ilo nohot akuri mantad ko sidang. Om naretan mo titimpunan dahi tidot. Ihati na potinga. Na po'y tamo dan datid serad. Painsuang takod sidang ga kinorahingan. Nga popoti lambus takotit pelayanan mentok kinorahingan. Monong kiat takot ti kamundot ay kepentingan pribadi. Ilo mo tidalo. Tumano dilet panambarasan datid kasuabo na bay no. Jadi sebagai sidang ga kinorahingan, itaguangan no po dati tinga songkuro kogoyoon iti pamagunan mandati anuay kapoilan. Susunod. Montok dati dit numan potumboyo o numan kinorahingan anuay katumbayaan, nunuh na po'y ataguangan dati nga may na dati tamposyo iti boros da kinorahingan. Isuang na kaposiyan dati, hinggad iati na pati nga paingkakat montokit tulun-tulun di monikid timpu, kahanuh toko berkorban. Okon na berkorban nga oso nang napaginawo, rela, da papatahak ko kaposiyon sa kiro korohian. Sa kiro na korohian, isuanggat pelayanan da kinorahingan. Tu haro isoot taguangan datid agayo. Dit patut dati man paindalano. Itimpu oniba iti. Nga paingkura to kaditik Otopot nagid iati na potim karati to koy ay sarohon to kono po'y sumpah tay ko janji baptisan haro podem talu. Iho nga ako di ko sarong. Ay di ko sarong nuno di nomor 1 idi hoy may dagid ako retom nuno nomor 1 idit janji baptisan. Nga agumo iri. Apia dati asaro nga tapot ang piyam timpud do dadamot dati ulak-ulakan kamuan gunupod ulak-ulakan nga irin na ilang kaposyon dati. Salah satu persepuluhan menyokong toko pelayanan kinorahingan paingka nagiti tinandati poin sadu toko mantadidit pinagaduhan atumbayaan toko di Yesus no pudi nga heridiyoy nalihuad na did nahawan na tugarang. Jadi ihati na pati nga tulun-tulun dit setiap saat dahagia
poin sadia tokod sanggup berkorban. Oh, guli na kagul ko munda sanggup berkorban, tapot ti mo tilad ay iyati na pohom kano tokod papaindalan na pengorbanan isuang da pelayanan. Hari Sabat berkorban to kay sanga daw. Berkorban to ka sanga daw papating ko didit ka buru-buruan dati mo ito kasambayang papaindalan to ka pelayanan. Ia sebagai pemimpin, ia mision, ia sumambayang khotbah. Pengorbanan na bungay lo bagi. Kano padilo nga setiap saat sedia untuk berkorban. Agat tumatilo oy. Ino pa di wawayoon ngay miagal ko ang ketua gereja, ang diakon, diakonis, ang mositar. Ilo na di kadang-kadang it akunon to kana pobod asan sagan to kay sumuno bogi. Nga ilo na day pihondom-hondom datid siap sedia untuk berkorban. Aya amo ti dihi yakim kundir no kasadia khotbah bayno nga oh pain sadia nahi Elder Edson da mamaganti Sabat ka gutorikot diton kinsui o isiyo nga adi nakorikot bayno paingangis kago Elder Edson pasadia mamaganti khotbah. Sabat korikot Johnny Disim kago khotbah nga ay nakorikot pain sadia ikasari siyod ilo na kumundat siap sedia berkorban Apakah imeti lagu piramid dilo berkorban apa saja harta ataupun nyawa? Ay alkitabiah ipamagay iboras-boras jadi kita kopiyadati Oke. Ilo na padadi ko mayondot ay pelayanan datilo nga ay so nula komondot mandadom nuno. Tu oratian na dati ti penatalayanan dat iti na po komon penatalayanan nga isuot ralan ko posyon gaya hidup. O koni ko o kito po dati iti baru rohani kaman lagi. Isuang go buru-buruan dati pekerjaan dati ilo nga penatalayanan komon po nga isuang pia pekerjaan dati nga it otopot ko pio hilo nulo komoyan dat siap sedia papaindalan tokod karaja dati pointopot monopot ilo na ngailat pakabaran dati lo hinggo tokon po nga kanu tokod popokito dot iati na pati nga imomuruan tulun-tulun na kinorohingan isuanggot pelayanan daw. Tokoy muro mandadan dadat sunudan. Ay muro ino pa'y katua kalas nga agangaw kasarid. To kada ko pinggangaw diti kalas kad sekirad itanganak sikul Suway ka iati no po nga kanu tokod ay sumuang isuang nuno na pohot ay pelayanan dumanikid timpo. Poposilih to kanagid iso it kakitanan no po nga miagal dadit nada agampot kakitanan. Nga atumbayaan to kod isuang no pod kinorohinganam ay se komon na mustahil. Hara timpo-timpo mustahil lo kadati nga kajadi imo kasari. Pasaro kud miagal ko iti momon sekarita mo. Ay mo pengalaman iti nga nakumbalo ko'y kapiyad sayra no pod awayaan no hit panasakit ti karita nga amo kuno aduyan ay dadi kapi apato to ka nga iri na masakit daw
Komun isuang pelayanan nga sira na pod awayaan katalib o talibambanan dati nawayaan dati di nga hiringe kaboros takod ay yu dadit mustahil dadi ka nga katumbayan to kodot okon no poko pangahakan na kinorohingan inapay kasuwayanan dat akita dati diit barang mustahil nga ato kay awayaan ato kay agampot ang pologosan dat ang insanan to kono po nga ay koylo dat isay to ko muhot to kod isayo ko iho no po ti nga libit iho no po nga santani om poingka hitit soyrad oratian datid isay to ko oilan to kod hinggo no datid torikot haro kemampuan datid tisom-tiso nga ako ninangku ko kinarahingan na pohom pinat patumboyo kumadati dot nunu no pa'y kahaharaan daw miampay do tomodon popoy magon dot buru-buruon isuang da kinarahingan. O buli ti pamala ko da lambaga ki. O gumuo lambaga. Kada to kono kamayon dot nugadit mananggo. Kada to kono nugadi mananggo duso kada to kono andadandad nga may to kono patilambuso itit buruan da kinarahingan dit makiano teko haro keperluan dat panguhupan maya dati. Makiano toko dot isuang na papanatalanan da kinarahingan mamagunoh di kahaharan daw om nagi papaharo hidit panudukan montok kokog tulun do kagumuan kanuh tokon dot iso kasiwatan dot mangilo do paingkukuran angkut kebenaran. Sorhon datid isuang dat pelayanan dati nga apa ni ko ay papaindalan to kano podid pelayanan. Dadamot datid isuang dat papaindalan dat puruanan da panatalayanan nga inapoit kebenaran katapatan da kinarahingan dahiri nga awayaan dati. Secara pribadi iho nga atumbayaan ako. Mantadet ay asaru tokod kapag yampaid iswa nga panambarasan nga ogumu nahit wago do arubahan ko. Hit atapot ko piyo ogumuwago. Haro hiit oyoyo ahaur no di gulu po nga sira na po dit awayaan do iswang panambarasan nga iyati po magyakap yori ka. Idi gulu karangaw ta katulundat kaddi pastorom ka. Teko kaddi ketua gerejaom. Iya dino orangaw dati. Nga sayradat iyati kapiyat kau kabila kitab o kitoh dati ay muayan dati ayat topot. Jadi isuang dat papaindalan ta kapelayanan kadaw nga inapohi kebenaran da kinarahingan nga ay muayan kapiyo dati. Jadi ni ka kamuandat papaindalan to kono dit pelayanan dahiri nga akon nagi dat mangimbulay to ko do inapohit kebenaran da kinarahingan nga haro diri. Muntaki kamulakan megal ko iyati na pohom hiri inapodi taon dati nga hiri to kono did master guide in training teko hiri to kono master guide o taon nga apo no riko to pangkat taon dati umur nga tumanud do padi di keperluan nga haro di hot keperluan natid inapaday umur dati nga hirid 15-16 tu haro hit pelajaran dahiri subjek dahiri ato ko ino Taliban dit tahun dati
nga iso no paralan mo maguli iya no po it nakalalo na taon no nga osilih kod sigu diolo. Jadi katamati murid no iya nga katamat. Paing kana gid iswang na panatalayanan nga sayra papaindalan to ket ti panatalayanan pelayanan dat iswang gat buru-buruan dat ay rohani nga okon no ko papaindalan to ko nga kokito kawaya kapangimbulay to ket ti kebenaran da kinorohingan. Nga ogumu no matiot panumpalid di korikot kumadati miagal ko handia manginsok no matidilod. Ino po hit panumpalid di nga milo nagi rumikot kumadati miagal ko mananam to ketusin iswangget kokitanan kapagalan padati nga iti tana. Okay? Isaydo ko hot agayo tana. Haro hitana kalot ay haro dia tana haro manu ko manu pira karung karungan ni madi gi kamon no pada nga it sa ikar ko 2 ikar. Oh guli na kagulatan. Oray tanla-tana nga saro to ko ni magakup magakup makan sampadan ilo no mo kana pod hitihom ilo-ilo nga iso ikadawat pangimbayat godaan. Ino po ikaw nga manahakot susunod dot tokman nakamatiot ti ka nga aiso nanangkuralan do suway di milo dati gunoon dot momoguno hindi kahaharan dati. Ako ninangku ko iya na po nga nagatang to ko no. Asyo. Ako ninangku ko iya na po nga nagatang naboli to ko miyampay do gatanggat apangkal ako ninangku ko iyati na po tinga numan patumbaya ay da kinorohingan da papaindalan idi montok di siyo akay naku kakito dat isiyo na po nga ay manuh dat mamaguno hindi kahaharano manguhup da papaingkakat da walay sambayangan papaingkakat na gidit kayonon dit milod asilid isa at kalingasan datinan nagi rohani manguhup diolo maya da mangu kabo sikul-sikul tiyonon da kamulakan dot kanuh da pendidikan moid ina pay pelayanan inagiit papaindalan nga di nga anuh dot poyonon do isuang go hinggo no pakoyonon da iti pamagunan. Nah, nga kada to ko silapot ako nimutin no ko di oporlut tana. Haro higa keperluan didman ko piyogi nga ino po dahit pagangatan dahit ihom haro idalat kasaimbangan dati sebagai ipopendalan da pelayanan da kinorohingan. Haro kasaimbangan. Kamon na po nga haro tana sa kirad haro iswanget menyokong to pelayanan nga haro nukad hilo iti walay sambayang mandati uhupay kapamansayan mumunsig gereja sa kirad harhot pasunduran muhup to ko mumunsay dewan tay ko i bangunan dat berkeperluan isuang da pelayanan suway kayri ilat sikulan sekolah-sekolah nga mana gidati uhupay
moy dai na pay tulun-tulun dat papaindalan da pelayanan nga miloh dat ay pa rikoton pailihon datid hinggo na po. Iyo dihit komoyan. Sakiranad agayo tananu o takon kud untuk ke gereja iti dia. Saikar. Puji Tuhan. Om ay atumbayan ako ipagilitan iti pananud da kinarahingan di harod dendo nga gumu nagi kadaw ipagilitan dati dat pinapatahak dat tanah montok da pelayanan da kinarahingan montok da gereja paingkakatan da gereja. Kagumuan na gereja dati nga ina pa'y tapak kat pinailihan di gereja nga pinatahakid dit anggota jemaat. Puji Tuhan. Amin. Okay? Ya. Kinarahingan sendiri orohian o manuh teko mangusubot iri na dahit tomodan dati. Gisambo ina pa'y pelayanan dahiri nga kanud kaing kakat kanud o kito o milap paindalanon. Isiya nagi nga minanahak dot kahaharan kumadati monged ina padandahi berkat-berkat idi nga miloh dot asilid iso kaguho panguhup iman dati pohupo miyampaid oso nga ginawa. Saira na pod oso tiya toko mangigit isuang dot ay kahaharan da kinarahingan ipinagatang kinarahingan kumadati ipinalasan kumadati inapandahit pelayanan da kinarahingan dahiri nga maju o sikap ogumu inda tulun-tulun dit anu datid mamagayat isuangget kebenaran. Nagi miloh dat mandati posadia dat korikatan da kinarahingan kuminduo. Megali ng bulayan toko dit pira-pira tadaw nakatalib. O kani ka milod papaindalan da pelayanan dat ay so piatusin. Nga ako na ni madatid isuang da pelayanan o sikap kopi yadhara natusin. O sikap kopi pelayanan da sakira dhara hatusin. Jadi kani ka amilo. Jadi iso na podihot ay panginsikapilo nga ilo na kadaw tusin. Ay raja na titusinoy. Isuang nga karaja ay sakira karaja nga panginsikap na pangatusin. Kadaw. Harahot mikaruhanggot molahing na ribo. Kangku siyamba. Haradadi pakitarabanku kangku. Ngo na dahay siya intay. Pero di pakianuan nutik. Paingka. Moid o sikap. Moid o sikapit karaja. May saguluan na minanhak takuri. Pumuli-muli wagas. Tok suwab nga timpun. Lologotan bunod. Ongoho tadaw nga milohi kangku. Ya. 10 hari par pun bisa. Talu nagitadaw nga. Kahit mo ti. Tu harohi panginsikap. Nga haro timpu-timpud ilo na po panginsikap ilo nga katangkid. Iri nandat apakay ngay nandat datid iswagot araswa manuap tu manud papasikap idit karahian tay ka itamodon. Nga isuang na pod pangintangan da rohani iti kahaharaan iti kamundat kakayaan tusin o insanan na pula nga o silih nagi kadaw isoot ralan di mila dati gunoon dot ay akon nako papasikap nga
kanu ta ka papaindalan ti panatalayanan miyampay lumis o simbayan. Halipid ay o simbayan kopyo nga megalit olonus bo. Olonus o atibus. Atibus at kaindalanan dati. Ikalimpupusan, sayra na pod iyati no pa nga mamusarod kaposiyan dati kinarahingan na sangan no. Yesus Kristus no po nga gampamasida ikanu det ay minangala idit dusa da pamagunan montok kaposiyan dati kamayan dat nunuh na padadi kendalanan da kaposiyan dati nga kinarahingan na sangan no. May hay uhupay det kanu kahaharan. Iso imo ti sambayang to kalo kanu pwede nga tolonglah aku untuk memperoleh kekayaan. O insanan to ko nga orohyani kumaya. Iho nga orohyano ko kumaya. Hiti nga nakabarasid tolonglah aku memperoleh kekayaan. Ay sala bo. Nga haro nga napod hiti ka okon ko man ku Gunoo dot kepentinganku sendiri. Okon ko papaintalanggot ay iti kamondo kasumbungan dati. Okon nagi ko Gunoon dot amu mamatut. Kamono pula nga okon ko in pagina kanihabon na tanda tinga iboros ki. Okon ko inapay ko ngayon di kahaharan nga hirit apatut to porikatan. Nga montokot kabuntugon do ngarano. Isuanggat pinailihan dolongon daw miagal ko por 10 nagi persembahan. Tu iri na po nga kinarahingan na sangano di pinapatumboyo dati di kahaharan daw. Kanuh to ka nagi dat mangulud hingga dang kinarahingan hingga hit kapano da kaperluan dati kon na pwede nga pagulian dati kumakinarahingan. Iri kangku pagidat kadang-kadang ngid ay nakuro magyati tu ay kumaya ka. Nga haro hibagyahat kasanangan idit sa kikira dat katarimo anuay ta kandi ka piyak kinarahingan dat kasiwatan na kumaya nga alihuan ta kadilot hingga hadia hingga hit milanugunoon dat ay papainsawat dat kaposian no hingga hit ay bahagian da kinarahingan. Olihuan. Akan po ka olihuan nga tamodon mimbulay na di tamaha ki. Kadi pangisasamod. Jadi montok dati gulungan sederhana. Takon nati musiki ni makusumo no nga maanta ka na potari mo dat ay puji Tuhan tu aku onuan dat pagumbalan dahilo. Iso yung ti pagumbalan lo tispaw sa kaduhong kad onuan ta kakapyo kasiwatan dat yun lo. Sayra na pod yati na pa nga manimunggat ay it mandati omoto isuang dot tangkob montok dot kaposian no sendiri haray nangkod iya na pa nga nakanunad pinapaguli da por 10 miyampay sa tiya kumakinarahingan haray nangkod iya na pa nga nakapanahaknod ay titahak dit menyokong da pelayanan da kinarahingan med amu akurangan haray nangkod dat ay
asuwayan toko soirad ino poit barakat ta kinarahingan nga pususan di siyo. Isay di na kailah dat ay ino poy berkat ta kinarahingan di nga man gia dati guno mentok dat keposian dati sendiri. Isuang da kepentingan dat keposion rohani saira na pod okunan dati da kinarahingan dahit tadon da insanan idi hinggod isiyo na pod tinga it monitor tagayo majikan. Haro no gi majikan to tinga kinarahingan ni majikan ko pia dati ti mo. Ino po hitaw ki hiditaw ki dati nga kinarahingan ni tadon gitapot ko pio. Nga ino po hit koy mayaan konsikahan dati dahiti nga kano kasari isiyo dat ay miampay dati magano dati dat ay panakakoruhang isuang dat papatilam busi berkat-berkat titahak kinarahingan kumadati. Jadi ino padadi hi karahian dahilo nga okondadi ka mandati salaguna ititahak da kinarahingan. Sekirad pakianuan di siyo, bahagian di siyo, persepuluhan, pagulian dati. Menyokong takanagid isuang dat pelayanan maya dat persembahan. Pinapaili hisiyo dat isuang golongon datid insanan nunu na pay mila dati dat gunoon da papaburu dat pelayanan da kinarahingan hinggo na pakayonan dati. Nga sakira na pod apintanga no dati ipapaindalan dat ay tugas idi anagi oswangan ni kamondat perbendaharaan hinggad it paimpatut nga hirinandad o gumunan dahot ay paindalanon bahagian-bahagian di pelayanan dat ay duan. Mamalahaw kinarahingan kumadati hinggad nunu na pay buruan dati nga mana dati paguluan na pertaubatan paindalanon to ka nagiit pelayanan dati irinadandi kanu dat maganga tatulun da suway da korikot rumikot kumakinarahingan. Isuang piad panatalenan nga hari iti kamondat pagangkatan dat pertobatan kumadati. Isay na koy lod monotos to kay isuang pelayanan sa linay diti ay sa itulun da agayat kakuan na po nga kakita lod ihati ka daw nga perluhi pertobatan. Okay? Monotos to ka khotbah da panatalayanan right no ko iti talenta timpu ngay dati kasanggupan harta benda persepuluhan iyati nga to kay katanud ay say usaha dati dat popokitod iyati no po nga tumanud to kolot ralan panatalayanan dahilo. Okay, nga galidit pohitiyon to kanatit panambarasan na kasuabo na bay no. Ikalansanan dat may to kono panuay kasari sukungan pelayanan na kinarahingan isuang dat ay berkorban to ko da papaindalan ka daw ano mangirad isuang gereja teko buru-buruan dati labi pandad isuang gosokongan dati maya dat persembahan persepuluhan may dat ay sabohiton ay sakagaton hinggo na pwedeng kinarahingan pagulian dati omnorita ni gyada hilo dat nuno na pwed titahak ka kinarahingan kumadati may na dati paindalano haramontok dati kapentingan toko nga kada na dati may lihuay at bahagian da kinarahingan isuang dat pelayanan.
Oke, kanau misi sok tokod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga, konsi kau udah kasuaban diti, insan pekagud nangatan yahai naretan kagudat yahai na potinga iya sanganu, ipopoti lembus dat pagindalanan na pelayanan iti pemugunan hingga napot kaya nandahay. Mogin sadu ihay, mogi susuai kayong kakotan dahay, nga insana na pahihati hom isiso isuang da kinarahingan, iburu-buruan dahay, nga haron nagi bahagian dat montok ka pelayanan da kinarahingan. May nehay anuay ginawad o girot, da sakirad anuan may kasiwatan dat kiharoh da iti pemugunan, may dad anu dahay da mangurus miyontok na karahian no, manahak dat sa kadung isuang dat pelayanan, nagi kaperluan untuk na kapasyan sendiri. Kung sikaw Tuhan tu, tadaw dabay na, ahakon na isuang tindalanon na hinggan na po, gisam mo kasuang yahay dat ay tadaw sabat, kapag yampay kaguhed, kasuaban na suhap. Tinasambayang dahay, isuang ngalan Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati, tadaw dabay no, so sanangon dati isuang tindalanon, isuang persiapan dat tumagwang dat tadaw sabat. Kinako po, kinarahingan mamarakat nga dati.